Kibriu ki bosong basa hak time block 1 hapo ka New Trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF Lengbau Chairman uba Chandami Sungo ki convener bakentup uba pi somayang bat uba El Susyang lem ki wepat haka arterik nopra arjar puar kila pensyai hak hamat UCM ke HDC uba thambor shuwat ba maki kum ki khasi pnar basa ha block 1 kimdei ki nongshong bean kumbala kantho do UCM ka Karbi Anglong Autonomous Council u tuliram ronghang Henry de ki Karbi bawan sa bean charilom jantia kila ong baleng ba ki kot ki sla ladu snem sia jar praspa lai pusan hi ki pini ba ki jaka ki bodan menta ka thain block 1 ki hab ha ka hima jantia ba don la ka jong ka ilaka ba doloi bat nadu snem sia jak nais pa san phone ha ka por sen char ka phareng ru kidang ne hapo ka chuwai civil subdivision hanrei nadu ka khalai teruk april sia jak nais pa san phoi ka sarkar asam kala khanglat jubor ba piniso eki shaka united kachar and mikir hills district hapo ka Karbi Anglong Autonomous Council ha ka chaka ba kindan shaka united khasi anjantia hills district council ni HDC kila kentu yo CM bat ka council hi baro ka wei ban simkhia dak ban khot sendon yo CM ka Karbi Anglong Autonomous Council ban pan ma bat pensyai halo ka jingkan tho jong u khlam datip ya ka norem bat ka jingsisha ha ka ju opor kila kularu ban long kinong itainia ba CM ka Karbi halor kani ka kam ha ka ni ka singi na ka liang CM ka HDC u thambor siwat u la pentep ba mau bat ka executive member ka council ru ha kan ru trik mentau bnai kin sale hiar jurep sha ka sinong mukro ini kalian kan New Trap Border Dispute Redressal Forum adin wa yo senyawi gi kamu om kijing kelam big yung chief executive member ng Karbi Anglong Autonomous Council UCM tuliram rohang aga jing lai pai yung ki haka arpo kundi tarik yung benai November snem arjar kawar heitai hamukro heitau em forest bit house yung pi tedap lagi jing senyaw kia kawe jur hagi cukup pola penrem juri yai ong yung u o i ki khasi pnar yu chong wasa hai chnong mukro wa chakitu ki chnong wa marjan ki wa em hapo ka elaka labang nang klut panam rliang wuju tip i kam ko blok won ong i kam ki te ki illegal settler jadi chemile wa chief executive member yang ka Giant Hills Autonomous District Council ne de ile ka jing tho ha ka jing to ugani de ha ka ni ka jing tho man de kerpan ile ye ka Autonomous District Council wo chim khia ko yeni te de yo ile kam de yu i ki media haki por de wa marsin yo e jing tip hey to we klam yung new CM yung Karbi Anglong Autonomous Council te ne kaliang yung CM na manda pen untin kelah wo lene da pen cheu le ka jing to wa ka tuga jing klam ka yung new CM yung Karbi Anglong te ne le siao tenat wa de yo ile ka jing tip wa hakan ruterik yang nubrai daulai ule gi inspection cerita sport area kemut cemukro tegani man ko wi go wa pensiau tenat yi te nolor ini nagaleng yung ihi kam ga forum haga juko por le ngaye ni por kam pai nang chong chnong wa nakatai ka thai tai na po blok won te penrem juru ye gani gi jing klam ga yung new CM yung Karbi Anglong wa ongu yi wa i to gi tegi illegal settler te gani man kani gi jing klam u man go gi jing klam pakla la ni gi jing klam be to hadu kat te kat te ka wa ye go man transact ban chu hele ne ba siao thu ga ye ga te constitutional right kamut wa i woro le mani ginong India ole unong India hi ile ginong India hi we pere ha ka te tribes kam og ye ga te kur ga jai ha te ga jai mo wa i ki to ki Karbi wa i to ki kasipna te igam ginong India ye yung chong usa in any parts of the country chikiwan ko ngit haw yung kari India wa to uklam mo giti illegal settler gamut do ye ki foreigners don hise ki wa wan gi thaw pero chu ong gam na Bangla na Bhutan gi gi thaw kam ye ki te ye le wong re ye iwan man kam ginong India ek Indian citizen hi mem ho uklam kam te ka point ko arwan wa i kam gi pai dong chong chnong khasi penar ki wa em hita hapo elaka labang nang khlot ujuk ti kam kam blok won wa to i to ki te gi original we are the original settler hita nei baha i em ki te proof em ki evidence la da pa yi leng ba yong ki historical facts we i to ki chong masa chwa hita more than 100 years than the Karbis la da pa yi according to the great historian of Assam Dr. S.K. Buyan on his statement he said that the Karbi come to the Karbi Anglong Mikir Hills
now Karbi Anglong, from Tibet and Burma. And they settle in the bank of the Kalang River and beyond the Kupuli River. The entire Kaziranga Park, National Park, was their inhabitants. And they were driven away to the parts of the Jainti Hills during the kings of Kashiri. And they live under the suzerainty of the Jaintia kingdom and Jaintia kings. Oh, hakatega jing koi wo tho kamte. Te kawi ka proof ka wapan sakhiat wa ito ko chong sa chwa he tai man go gamni. Nadu ki pertuj lum ki pertuj wa ki pertuj chlong ki pertuj thau what ki chlong garbi the khut the sin the kintin pena mo kam ki lum chong kamu lum duria kamu lum chala air kamu lum pam perthan kamu lum lama go lum go pher tu kintin pena sura kam ke chlong kate ke chlong karbi ke umpowiang ke chlong karbi ke meni ke chlong karbi ke stong lapar ke chlong karbi ke takpar ke kharmi kamu ko lum kamu thade bro ke jukti biwa dekitin penar sudah. Kau ya kecenong ke yongki dan khot de betuj penar. Ya kecenong i kasi penar tan boy ya kalau. Hawa ya ki lum ya ki wa. Ya ki cenong ya ki thau. De jer kemud de khot de betuj hiktin penar penyiwa i to ki te ki treri tresnong heta. Kate kau persekian. Sekawiwan wat dekitin ketalik ki yongki dan cim keliang ni kasi penar. Wakim dak tin ni. Cubu kam kenuksa kau ye tip nimrokom. Gadi ketin nimrukom ke jimut niamrukom. Wombat ketika pronunciation that ni te nimrukom. Reki derive kone ketin penar iguang nimrukom. Pinchong pinti ongi. Imut pinchong pintia. Katela wan kone ketin penar. The wat kawi ke festival ko pau nam yongki. Kacomangkan ongi. Kate kacomangkan le hiar kone ketin penar hak juga por yok paten gele na ki penar. Comang kamut wakut ye iwo sin ye iwo kam ki penar. Kamu ong iki ki boy kam terkom. Te kan kamu chat. Kam te ong comangkan means mood chat pernah. Kita dia orang kamu ki proof. Ki wa persekiat wa ito ki trechnong treri heta. Te haget nebe haite isnyau mie delele opriang wa gani ki cingklame o yi woman i kitegi illegal setelah. Na ka daw yung katega illegal tembar wood transportation. Mo hakejing khajak hakejing ito betunga pencheo mongi won re hak tugas ni waro ide yulang doro da sekilang ni kat QM lang tugas ni da sekilang kitu kideng QM hapo ku tugas saktiman ko cha set tayar tugas ni you to you man hi wato kideng ku kit ni thai go jangai iba yu iwa du kideng cerngan kiwa kat tu ke kideng cerngan la la kli kitu em kin run chin nyam chi ye kam kite kideng ku mu kop he ku mu to wakit ke na du ni tai na thau ni tai kitu yeu man kiwa kit ki ban na jan nai tu hi te kawi ka da wa wan raya ke jing khajia na kamu juk klamor bor ong bai owa nagani ga notification kharle itu ke spasan pawi ile bon ki parado persnam iku snyo thu pakala ke wa kenno iku chnom kro nre nga ong gam ni ne ti ketu ka tha wa mai tu setangam wa 1 kilometer ne nyau spa praspa mitar na chnom kro ketu gamut ko umbam ko umdi ke thau rep ke thau khi ge yongki Timar chu cross ditu kini ke polis Assam la ni kini ki bor yang Karbi Anglong ki bor forest ng Karbi Anglong da ong bai kine the one two the one tia the one two the one luti kina po Assam kategori jadi bai te kinong chong chnong mi ne cha ki pliwo mani ki jing e nei te daw ki hap ye cha ki se hap protect ki se gamut ya la ga jongka ka rights ka yongki te ong ngon ne gamut wa kani total liman go du na ga dawa em ka te jing ya katega illegal timberwood transportation demi kini kejing kajian man ko pakala du katega te nakaliang yung i haga ni kejing tho the ong le yo CM yung ga yo CM yung ga Jainti Hills Autonomous Council wo pa yo mardot wan o hin hejwai den he wani thau go yo open cheo ya i kam ki pa nyong chno ga em heta po block 1 ila kala bang plum kam ju yo pa nyong chno yung ga Jaintia yung ga Meghalaya he ro go wi ki ye ki te ki illegal settler Kiki kita illegal setelah. Wahai hagawan ganong rimo ong yi illegal setelah. Nei bah haga tu ka kentin ka wa kat kam kejing ti boyo emu pan ma ulone emu pan cheu ki illegal setelah. Ong gamut wa em ka jis yang thu pakala. Wa em ka jis yang thu pakala nei bah ite da pendam ye gitu kentin illegal setelah da ong ule wa i ginong song chnong i tribal wa em po North East India untuk kita illegal setelah. Dan ini bah itu hapwanu cagi tahu wi
wala da em kam o punche la da em kam o dibet I tok yo kloy ngai vet gili de chimet rengkat wa ki para lok para jor ro man ki wa kloy u dibet wa ki haga jing to ki ye ki te ko chong chua ki ye ki te ko thia chua cha ki tha ki thau go cheta